ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat, ti serye tayo ita alawas, anapaulwan, relasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakaturugan da tayron kan Cindy. Nasaya at no kasta, mama. Ay, nabanog kiti trabaho. Kat nangan ka ka din. Saan pa'y, mama? Ala, isagaan kunti kanam. Tamadama ti panagkupin ti babaunan kadagiti lupot alinaban na. Sige, mama. Katagyaman, Alang arod, ingkagbalas iha. Ta sumarunukan ijay kusina. Ala, magangkan. Wan, mama. Ni Roland, si Mangpat ka din? Saan pa'y? Imawag nga da kanudarayan apaskan ti gayam na. Kanayon la akasta, mama. Nagadumot tan adardarayan na apaskan. Awan la ka din ti sabali arason day ta anak yo? Gagangay day ta iha. Gaputa at umat ngamin ti gagayam na. Iti na minsan, di nakpainsurot iti darayan na apaskan. Ngamala, awan anyaman na, mama. Basta tinapatag, saan na aliplipatan ti pagrebengan na iti pamilyana. Ay, kanayon kayo laakasta. Agsarita kayo atwa. Kat pagsaritaan nyo ti parikot. Amo yung matya anak yo, mama. Iso laang ti husto ti aramid na. Iso ano kasarita? Aga pa kami laang. Iso abaybay aklatan. Sa bagay, husto ka, iha. Tauray siya. Ungtan naklaad agos, no kumusta ag ti relasyon yung agasawa. Mama. No pa'y kasta, saan kuma amarakrak ti pamilyayo. Takaasi dagiti anak yo. Kastama ti kayat ko, mama. Iso asigilaan. Saan nabalin nga agbabae ni Roland. Basta saan na kami apanawan. Elena. Agan ano sa klatan, mama. Basta saan lakit di amarakrak ti pamilyami. Oh, adda ka matgaya man, Roland. Anya ti orasan? Teng natrabiin ah. Apay, anya ko matibibiyang mo, no kastoy nga oras ti panagawid ko? Saan ka matapakibibiyangan ah? Adda ka di babaeng? Makaumamatan ti kasta sa lutsod mo, Elena. Inakon maturog. Di naktalikodan. Agsarita tapay. Sumardeng kan. Ditakan. Oh. Nagturong manan iti bangir asilit. Talaga at din akon kayat akasilit. Oh, atoy. Agkapekan. O anya, agar mo sarka dito'y balay? Saanen? Agkape aklangan, katrumara kon. Roland. Urayin ka inton aldaw iti paborito ta restaurant. Tapay. Kaya't ka lamang kasango amangan. Awan oras ko. Busy ak. Pangal daw mat day lunch break. Uray pay. Adda papanan mi kadagiti ka opisina ak. Okay. Agkapi ka nga, Roden. Saanen? Inakon. Nagbaawon day takapik. Sige. Baliwak ti mang timpla. Saanen? Inakon. Agrubwata kon, tarumwara kon. Good morning, Mari Elena. Uy, blooming kalata ah. Siyempre Ken, nasapa ka. Intulod na kakadin nila kay mo? Ay, kaano pa nga intulod nak nila kay ko. Siguro, kanayon ang naragsak nila kay mo. Gaputa kanayon a blooming ka. Ay, saan, Marimel ba? Da kayo kanila kay mo. Kumusta kayon? Ay, nasingpat nila kay ko. Kanayon nak nga idagas dito'y trabaho. Gaputa may salaang matidireksyon mi. Di tala ang bangir apasdak ti ayan ti trabaho na. Saan kayo kading aga, Papa? Saan, Mare? Naragsak ka iti asawam? Siyempre. Apalan ka. Gaputa siya. Saan ka naragsak? Uy,
At dagayam ilimlimod mo kanya ka. Sa anak anaragsak iti relasyon mi nga agasawa. Isong apalan ka, Mari Melba. Lola, apay ajak makit-kita ita ni Daddy. Oray siya, Lola. Diyak makitkita ni Daddy. Gaputano kasta sumangpat iti rabi. Kat nakaturog kayon. Apay ngamin ang nagbayag asumangpat. Imbag pa'y ni Mami. Kanayon mi amakita. Kas iti nakon. Nakaturog kayon no kasta sumangpat iti rabi. Ay, sige. Urayak ni Daddy inton rabi sa anak amaturog. Ay, saan ang mabalin ti kasta, apo? Saan ang mabalin nga agpuyat kayo, apo? Saan na bale? Tawan mo't sarak medya pagadalan ita. Ganinton bigat. Iso ang mabalin mi ti agpuyat, Lola. Saan ang mabalin? Ala, bayan nyo tay bagaktukin ni Daddy yo. Akayat yo ang makita. Lola, Umunag kayo, Mama. Oh, apay, Mama. Anya ti bagayo? talaga ka di adi kay agkasilid iti asawa, Roland. Apay ka di akas naman ti saludsod yo. Agasawa kayo. Ngam sabali ti silid mo. Sanda kami napakibyangan, may papanitilay taabanag. Wen kaayam, nasa odas hindi kan tayron, akayat da ka kano ang makita. Ha? Nalipata mo nga adda anak mo, iho. Sige. Kasaritak ida inton bigat. Nasayaat. Aglalang lang tayo nga agar musar inton bigat. Iso at ikarumar amasapa. Sige, Mama. Kailiw da kan amakita, dagiti anak mo. Ada text ko. Maturog ako man. Amang ano ni Shirley. Ni Shirley at talaga. Kailiw nak manadagosan. Nimot gayam, Elena. Umay ka dito'y silid. Mabangbangungutak. Mabangbangungot? Makapapan di taayan mo. Maturog akit din. Di mo kaya ti umalatiw iti silet. Siyak nga rod ti umalatiw iti ayan mo. Anya ti bagam? Pastarkanak. Di ka pala maturog. Baka singa ka iti panaginanak. Pastarkanak. Di ka giduron Apay ka di amang singa ka iti panaginanak. Pues, agina nata at duwan iti pagturturugam asilet. Ano yan? Ti awanan bain alalaki. Talaga at tinurugan nak. Dinak pa yan kayat akaabay. Tanaturog pa yan iti tugaw. Kayat naasawan. At talagang awan panagayat nan kanyak. Ala, tangay jakon mapasubli ti panagayat na kanyak. Nga oray anya ti aramidak. Sige, aklo naklaangan. Basta di na kang pampanawan. Gaputa agladingit lakit di dagiti anak mi. Rumwarak laangan dito'y silid na. Sige, agar musar tayo, ubing. Oh, Elena, iha. Agtugaw kan di taabay ni Roland, ta agar musar tayo. Oan, Mama. Italaang amakitak damami kanda ding agabay amangan. Wen nga rod. Ay na, nagpintas ni Mami. Talaga, Cindy? Napintasa? Wen, Mami. No napintasa, di saan nak ko mga insukat ni Daddy yo. Ha? Insukat na ka ni Daddy, Mami?
Anya nga insukat, Mami. Cindy, Tyrone, mangan kayo kitin. Elena, Roland, ada kayo iti sango ti panganan. Mabalin ka di, saya atin nyo ti panagsasauyo. Nagkatantiganas ko amangan. Tyrone, Cindy, agawaan nyo timangan. Agpalas kayon to, tarumwar tayo atalo. Ipasyar kayo. Nakapalestan, Tyrone. Nang diyak kaya ti sumurot ka ni Daddy. No saan tayo akadwa ni Mami? Uray siyak. Nakapalas kayo gaya man. Hintayon. Daddy, saan mi akayat ti sumurot kada kayo? No saan tayo akadwa ni Mami? Anya? Wan, Daddy. Mabalin ka di akadwa tayo ni Mami. Sige. Ala. Umuna ako ni Jekotche. Sumaruno kayon. Elena, kisayam ta lipstick mo. Lalaba ka unay. May mayat no katamtaman lang. Wan, Mama. Okay ka din, Mama? Okay. Bagay mo dahi tapistidam, iha. Ad-ada apimintas ka. Ala, ingkan. Sige, Mama. Elena, agan anos ka kuma. Taam mo, maurnos yun tumitlaang ti relasyon nyo kin ni Roland. Wan, Mama. Agpuspusinan ni Roland. Sige, Mama. Inakon. Apay ka di nakabaybayag ka. Naskan ka di pa'y ngagpapintas ka. Oray sa anak ngagpapintas ta napintas sa kasikot. Disturbo ka iti pagnami ka dagiti ubing. No apay pa'y lang amin anaskan asumurot ka. Kaya't dagiti anak ko asumuro ta. Iso nga awan mabalin mo. Kan may saan ko nga itulok nga irwar mo dagiti ubing adidak kadwa. Anya ti amok no ada sabali akadwayo. Jak itulok. Mami, Daddy, agap-apa kayo kadi? Saan, anak? Okay. Jak itulok ang makita dagita ubing ti saan arumbang. Abalayan, nangigak itinateng. Naganos apitsay. Ado dayta, adda iti sakubag. Adda pa yen onions ken layadita. Kasta ka di abalayan. Pagyamanan mino kasta. Ayan ngay dagiti aputa abalayan. Ay narimorta. Mapandaag pasyar. Kadwada ni Elena. Kumusta mo tin dagiti agasawa? Nasaya at latamat abalayan. Ay, pagyamanak no kasta. Iti naminsan nga main, imay ni Elena ijay balay katagasang sangit. At dan sa parikot da nga agasawa. Hanggang kunak, anasaysayat no agsarita da adwa. Abalayan. Kat sapay la kumata nasayatin tilinangin da nga agasawa. Ay, kinapudno na abalayan. At da parikot. Ngamin, amok nga da babae ni Roland. Ha? Ngam amok, makaamiris tumatlaang. Ano kasta? Saan nga roda nasulbar ti parikot? Diyak kayat nga agsinada. Tama siya anak kadagiti apo ko ta. Abalayan. Kat amok abalayan. Makaamiris tumatlaang ni Roland. Dagijayin da Tyrone kan Cindy. Agay-ayan da. No amok la kumasumurot ka. Saan kon nga inawis dagiti ubing arumar. Taan niya ti kayat mo? Ti babaeng ti kadwayo? Jak itulok akasta. Imbaga ka di nga dakadwami a babae. Di mo gamden ayam ammo dagiti anak ko iti babaeng Roland. Anya? Tano kasta ti mapasawag. Nasaysaya at langan ayadayukan ka dagiti anak ko. Cindy, kita amdamami kan Daddy. Nakatugaw da adwa iti may sa bench. Ngam naging nadayo damat. Kat, Madlaw ko akaslasaan akay kayat ni Mami ni Daddy. anya? No kayat na ni Mami. Oh, dinagabay da ko maititugawan. Kan kasla ka na yung dang agsubang. Wen nga rod. Kastamat
ti madlaw ko. Kinsabali ti pagturturugan ni daddy. Ta iti bangir asilid. Winmad, sabali at talaga ti silid ni daddy. Imakar iti sabali asilid. Kasla maawatak nga adda babae ni daddy. Babae? Wan, adda babae ni daddy. Kaya't nasawan, insukat nan ni mami. Anya nga rod ngay ti aramidan ta. Sapulan ta jay babae ni daddy. Kat balsan ta. Ha? Kasta ti aramiden ta, sindi. Jak kayat nga adda sa bali a babae itibiyag ni daddy. Kasano? Anya ti aramidan ta. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen. Tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Relasyon, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panangipasyar kuman ni Roland kadagiti anak na. Insingasing dagiti anak da, anas ken met asumuro ti inada. Nupay agkadkad tirik na ni Roland. Intulok na latan asumurot ni Elena kadakwada. Madlaw met dagiti ubing, asaan anasaya at tilinangan, damami ken dadida. Agatap da payen, nga adda babae ti amada. Itagagayam, denggen tituloy te seryetayo itaalawas a napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasla maawatak nga adda babae ni daddy. Babae? Wan, adda babae ni daddy. Kaya't naasawan, insukat nan ni mami. Anya nga rod ti aramidan ta. Sapulan ta jay babae ni daddy. Katbalsan ta. Kasta ti aramidan ta, sindi. Jak kayat nga adda sa bali a babae, itibiyag ni daddy. Kasano? Anya ti aramidan ta. Agpatulong ta kanininang kumelba. Kasano? Basta, siya kung ti makaam mo. O sige. Ha? Agpaypayapayan ni mami. Ha? Inta ka nun. Sige, inta nga rodan iti ayanda. Oh, kasano? Nag-enjoy kayo kadimot lang ang nagayayam? When mami. Da kayo kan ni daddy, mami. Nag-enjoy kayo kadimot ang nagsarsarita? Ha? Wala. Ala, intayon mang restaurant. Mabisina kon. Sige, daddy. Naimas te in-order yu asidaan mami. Itala ang anang restaurant tayong upat. Kastoy kumaakanayon. Jay classmate ko ani Lily. Kat kuna na atunggal Domingo. Rumwarda ka no asa nga pamilya. Mapanda ka no makimisa. Kalpasan na. Agpasyarda. Datayo kat saan? Italaong. Uray jay friend ko jay school. Kanayon da kanong agpasyar. Kan kunana pay, anak ko rapay da kanulaang. Ngam, naragsak da. Anya? Kanayon kanong agkinkin na tawa da nanang kantatang na. Kanayon da kanong agingin nantil. Kasta ka di? Ngam da kayo kan ni daddy. Katjak mangag ti katawa yo. Lakit din, mangantayon. Awanan ti adu asarita. Hi. Shirley? Hello. Roland. Iso ka di ti asawa. Wen tita. Iso ti asawa ni daddy. Da kami ti anak na. Da kayo, tita.
Gayem na kayo ka din ni Daddy. Uman, agpagayam ka ni kini daddy yo. Iso akayat kayo mat nagbalin apagayam. Anya tinagan mo, tita? Surely, tinagan ko. Syakmat ni Cindy. Tayron mo tinagan ko. Nakaay-ayat kayo gayam akasarsarita. Okay. Panawan kayo na. Tapno sa anak ama kasi nga. Roland, kadwak ni Jinky. Adda kami itibangir alamisaan. Bye! Daddy, gayem mo ka di jay napintas a babae? Wan. Ala, mangan tayo. 5 isang timakan. Okay, Daddy. Mami, ikanyo iti makanti plato ni Daddy. Ha? O sige man lang nga. Nagadukat nga amo yun nga ubing ayan. Aginayad ka nga agmaneho. Nakaturog na giti ubing. Nabannog da, iso na iturog dan. Isursurong ka di dagiti anak mo, iti panagsasawda. Apay, masaher ka iti panagsasauda. Ubing da pay, nga manakam da. Saan da akaskan ka at ibagim laang ti pampanunutam. Anya? Kasta unay ti babawi anak ikalay sa kan ka. No amok la kumaakas to iti pagbanagan ti amin. Sa anak la kumaanak ikalay sa kan ka idi. Nagbababawi ka, at adapay kanyak. Nasaysaya at nagsinatan. Naglakalaang apanawan ka, Roland. Ngam sa anak ngamin ama nagim bubukod akaskan ka. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga aging gaita. Agan ano saklat ta iti denam. Umanaw ka langan, ibatim dagiti ubing. At dan ni mama amangaywan ka nakwada. No pumanawak, isurot ko dagiti anak ko. Tadyak kayat ama imatangan da, timadi nga aramid mo. Awan ti madi nga aramid ko. Di babae itay nga imasidag kada tayo iti restaurant. Amo, isuday chay ti babae. Ha? Sa anak ako ng unay, tapno sa anak ang makaawat, Roland. Dayjay a babae, tinangisukat ang kanyag. Wen, napimpintas. Gaputa mas napuspus ti make-up na ngam iti siya. Sumardeng ka. Sexy. Ngam kasla saan ang mapagtalkan. Anya? Ngam, awanan bibiyang ko pa'y no asino man ti babae mo. Kat, tangay talaga sa anak kon anapatigkan ka. O sige, aramidam ti kayat mo. Ta aramidak mat ti kayat ko. Apay nga imasidag ka kada kami, idadda kami iti restaurant. Kaya't ko na makita na imbag ti rupa ti asawa. Anya? Asino ti mas napimpintas kada kami. Iso ka di, na siya. Siyempre, sika. Sigurado ka siya pinapimpintas? Wen, Kaya't ko amangag, no ay ayatan na kadimat lang ang wano saan. Balik sam kumaronan. ay ayaten ka. Kasta ka dilaan. Awan ka dinayon na nga aga. Ay ayaten ka, Shelly. Agyaman na, Roland. Ay ayatan ka man. Ay ayatan ka unay, Roland. Mami, mabalin ka di sumurot kami ije opisina yo. Sigin, Mami. Italaang matasumurot kami kan ka Anya ti aramida nyo ijay. Ang mga nagpapaanawa kayo laang ijay. Saan, Mami? Promise. Agtugtugaw kami lang, ijay. Kailiw ko ngamin ni Ninang Melba, Mami. Anya? Kaya't ko lang ako mustaan. Okay. Ngamjak kayat apapaanawa kayo ijay. Un, Mami. Sige, Elena. Sika nga ron ti makaambo kadagiti anak mo, iha. Kat isa pariyo ti agpasyar ijay ayan datatang mo. Kailiw da kayo mat, iha. Wen, Mama. Sana bali ta damat ko, Jim. Wen, Mama. Dumagas kami to ijay inton malam. Agan anad kay ti panagmanehom, iha. Wen, Mama.
O sige, agtukaw kayo pa'y laang dito'y labi. Nasapa pa'y, iso ang mapanakbit gumatang iti merienda, tapno sa anak kon arumwar inton break time. Sige, mami. Di kay agal alikutag dito'y, ha? Un, mami. When, Mami? Oh, hello, Tyron, Cindy. Kumusta kayon? Nasaya at mat, ninang. O sige, panawan kayo biit, mare. Okay, Mare. Nagbiit at talaga ti panaglabas ti Aldaw. Ita, dadakkel kayon. Kinapudno na, ninang. Da kayo at talaga tigagarami. Ha? At da ngamin parikot. Kat agpatulong ak kumakada kayo, ninang. Parikot? Un, ninang. Ibagakon. Kabayatan ngawan ni mami. Okay. Dumngagak, Tyron. Napukaw at talaga ti panagayat ni Roland kanyak, mare. Di na kun pagan ano, nga oray gargariyak. Ne, sobra mutan no kasta? Inaramid ko ti amin. Tapno laang mapasublik ti panagayat na kanyak. Ngam nalabit nga impaay na amin iti babae na, ti panagayat na. Ammom ka din no asino ti babae na? Nakita kon idada kami iti restaurant. Kat mamati ak nga iso dayjay. Nasakit man kanyak, ngam nairwama kon. Aklunag adina kon kayat ti asawa. Ay naapok, agyaman ak taimay kayaw. No mabalin kumamat nga agyan kayo ditoy. Sige, apong. Agyan kamin to ditoy intun bakasyon may iji eskwelaan. Wen apong, tapno tumulong kami nga agmula itinatang. Agmula kayo mat itinatang? Wen Ken agpakan kami iti manok, apong. Ay katuan Ala, umay kayo. Ta intay ag merienda, apok. Intayon iti kusina. Aday jay ni mami yaw. Ala na po, umuna kayo ni Jay kusina. Ta isimpak pa'y dagito'y binalsig. Ilinong kaw, tapno sana mabasan, wag to daw. Ngala, intayon, apok. Agyaman kami manan iti isa sarong karyo Sapay kumata umay kayon tumanain. Umay kamin tumanan, apong. Elena, alaan nyo tay presko anatang, ada ija paraangan. Wan nanang. Anak, adda kami laeng dito'y kininanang mo No anyaman ti parikot mau, adda kami laeng dito'y. Nakalukat latatirida o parakan ka, anak. Agyaman ak nanang, tatang. Ala, yung kayo nga rudain. Tadi kay masipngetan. Agpatuloy kami nga rodan, nanang, tatang. Di ka agdanag, Joel. Ikan ka ititangdan mo. Ang mga numadaksanak, iti kasto nga ipaaramid mo kanyak. Saan? Basta aramidam laang ti ipapaaramid ko. Sige. Nasayat ka akaaroba, Joel? Iso asikat ti talkag. Tulungan nak, kat di ka agdanag. Saan ka amalugi? Itad ko ti husto abayad mo. Sige awan parikot. Isuday tatipasdag apag trab-trabahuan ti lalaki asipotak. At daladawan na kanyak. Isu ang mailasin ko, no bilang tamakitak. Ay, babaero gayan ti lalaki asipotak. Ay. Oh, adda nagparada ako ti iti asitib ko. Kasla... Wan, isuday ta ti lalaki asiputak. Oh. Sa anak laki di anak bindot. Limod nga alaak iti ladawan. Kumusta nga tatiin paaramid mo kanininang mo? Nagtungpal nga ta? Wan,
Inawagak itay ni Ninang Melba. Bilibak ang arod no nagtungpalkan ka. Nang ngagmumatjay kinunanay di kadata, at tulungan na ta. Kat, anya ti aramidan ta. Iti kanito amaamuan ta ti pagnanaadan di babae ni daddy. Kasarita ta. Aliklikan na ni Daddy. Anya? Una, barang intun makasarita ta. Katliklikan na ni Daddy. Nasaysaya at salaeng ngayon no dituyin nga agyan da Elena kan dagiti anak na bakay. Saan akayat ni Elena apumanaw da iji balay ti katugangan na. Tati kayat na agdeden na dalat taasa nga pamilya. Piman may di anak mo. Agan anos latta iti den na ti asawa na. Idinto ta masaksaktan lang arudain. Apay, anya nga ta ti parikot iti anak ta. Tamasapol pa'y lang agbabae di asawa na. Saan ana paneknekan nga adda babae di asawa na. Uray pa'y. Apay, iti anya aga po sa bali asilid ti pagturturugan ni Roland. Ay, Dokastan ti asawa ma. Di mo pa'y lakit panawan. Ipilit mo kit din ti bagim kankwana no di nakamot kayan. maawatak ti anak ta lakay. Ipagpagapuna kadagiti anak da. Saan arasunday ta? Anya nga rod ngay. Kasta mo ti kayat ti anak ta. Tadi namot nga rod kayat amarakrak ti pamilyada. Sa anak apabawr. Agam ala. No kasta ti kayat ni Elena, iso ti makaamaw. Saan abalay, tanasingpat mo ti katugangan na. Tilaang parikot, kat nirulan. No maminsan, kayat ko abitugan di manugang ta. Ah. Tapno agnakam. Aha. Luklukwan nakit din ti anak ta. Ay, di ka agar aramid iti maday, lakay. No ita, makapagtepelak pay laeng. Ngam no sa anak to na makapagtepel, talaga adurabag ti awanan bain a manugang mau. Kita amday to'y aladawan, Melba. Kita man. Oh, ni Roland dayta. Iso ti kunak apaliiwam. No kasta, isu at talaga da ito eh. When, kat, anya tinapaliiw mo. Diyak pa'y sinurot Masapol ang masiguradok pa'y, no isu at talaga da ito iti tao, akayat mo apaliiwag. Narigat ti agbidot. Iso dayta. Ay, no jak lama asyan kadagiti ubing. Jak kumakayat nga aramidan daytoy. Ang ala, tulong kon kadakwada. Makamo ka Basta ikanak iti tangdan ko Tani, tinaktak mo ti biyahe ka. Imbis nga agpasada ako Wan, di ka agdanag. Ikan kanto iti tangdan mo. Basta tulungan nak. Adda ka di Serbina? No maamuan tayo ti pagnanaadan ti babae? Kaya't dagiti ubing ang makasarita ti babae ti amada. Iso at tulungan ta ida. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Relasyon. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maragsakan da sindi kan Tyrone. Gaputa ka maudyanan na, rimwarda asa nga pamilya, tapno agpasyar. Ngam saan lata nga umdas day takadakwada, takayat da amaamuan. No sa dino ti pagtaangan ti babae, ti amada, tapno kasarita da. Nagpatulong da nga rod iti ninang ni Tyrone, ani Melba.
Ita gagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. No jak la ka asyan dagiti ubing. Jak kuman kayat nga aramidan daytoy. Ang mala, tulong kun kadakwada. Makamuka ha. Basta ikanak ititangdan ko ha. Tani, tinaktak mo ti biyahek. Imbis nga agpasada ako ma. Wen, di kagdanag. Ikan kanto ititangdan mo. Basta tulungan nak. Ngam, ada ka di Serbina? Numaamuan tayo ti pagnanaadan ti babae? Kaya't dagiti ubing ang makasarita ti babae ti amada. Iso at tulungan ta ida. Una, saan mat kiti adakas? Kan tangdanan nakmat. Di sige. Wen, awan pagdanagam. Iso apaliiwam no rumwar iti opisina da. Kat surutem iti papanan na. Aging ga amaduktalam no sa dino ti pagnanaadan dya babae. Ala, aramidak dayta, Melba. Awan pagdanagam iti tangdan mo. Ta saan ka amalugi? Wen, Tyrone, di ka agdanag. Maamuan tayo no sa dino ti pagnanaadan ti babae ni daddy yo. Agyaman ak, Ninang. Siya kun ti makaam mo. Kat awagan kan tulaangan no kaskasano. Okay? Okay, Ninang. Agyaman ak unay. Sige. Sige nga rod, Ninang. Thank you. Bye. Bye, Tyrone. Ay, piman matdagi jay nga ubing. Angam bilibak kadakwada. Isakit dalaunay ti inada. Kat di da kayat nga adda sa bali a babae iti biyag ti amada. Duwan nga aldaw asaan ang nagawid ni Roland, Mama. Imay itay aldaw. Imay nagpulas. Anya? Kinasaritak manan ngam nagungan. Kun ana ajak pakibiangan tibiyag na. Mama, Anak ko ngagpaiso ni Roland. Ngam jak kanunungan ti aramid na. Kat adakan ka, no niya ti kayat mo nga aramidan niya. No kunam asinaamon ni Roland, awan maaramidak. Mama. Ambok iha. Kanayon ka ang masaksaktan iti aramid ti anak ko. Wen, Mama. Inaldaw asakit ti marikriknak. Gaputa amok nga ada babae ni Roland. Ngam, kasla normal daytan kanyak. Elena, Pampanunutak lang amin dagiti anak ko. ngam kasanukan. Diyak kayat ama isinada iti amada. Ore kas kasano. Makadin na dalatta ti amada. Ala, adakan ka dayta, Elena. Ay, anya amatan ti anak ko. Diakam mo no sa dino tinapanan ti panunot na. Okay lang, Mama. Kabaalak da ito eh. Tinaskan. Saan nga isang pat ni Roland ti babae na? Dito'y balay. Tanong kasta ti aramidan na? Ang mga nudyak makapagtapal. Kat anya ti maaramid ko iti babae na. Diakmat itulok akas ta ti aramidan ni Roland. Mama. Iso akasaritak manan. Taibagak adinan tugamdan nga isang pat ti babae na. Tanusan, tulungan ka amang paksyat iti babae na. Agreeing ka ditan, Roland. Huy, Roland! Huy! Simang putan ti inorder ko akanan ta. Nag-order ka manan? Masadutak nagluto. Iso nagorder akon. Ala, bumangon ka, taintagar mo, sir. Mangisagana kayo ti kape. Wan, itaypay nga insaganak. Ala, intan ijay kusina. Oh, at titi kapem, igopam ta na pudot pay. Roland, kayat ko ti agbakasyon. Agbakasyon tayo di laon yun.
iti beach resort ti gayam ko. Anya? Di kagdanag. Ada kwartak. Siya kung tagastos. Amok mat a pamilyado ka. Kaano? Laglagi pa mga trabaho. Mapanta iti Sabado ti Rabi. Taawan mat sarak ta iti Domingo. Sige. Isaganak dagiti kawas na. Kan amin ang masapsapol ta. Inawaga kong tigayem ko nga akin kuko iti resort. Tapno mangireserba iti silid. Para ka data. Okay, sikat imakam mo. Duapay nga aldaw ti Orayan. Sakbay amapanta. No kasta, saan manen ang nagaw-awid ni Pari Roland? Saan nga rot, Mare? Amok latan no sa dino ti ayan na. Iti ayan ti babae na? Wan. Anya ti aramidam, no mapanagnagam at talaga nga da babae na. Naaklon kun dayta, Mare. Saanin anaskan a panagnagak. Kat, anya nga ro ti aramidam. Kastalatan, saan ka lumaban? Di mo kasarita di babae na nga adaywan na ti asawam? Awan Serbina. Gaputa saan na kun nga ayatan ni Roland. Oh, lunch break gaya man. Inta manganan ijay kantin. Ta ituloy ta ti agsarita ijay. O sige. Uray parikot mo nila kay mo. Mangan kalata. Di mo itulok ako mutong ka. Anya? Kastalaan ti ka na? Natang kan basit a karne? Wan, Mare. Okay. Ti importante, mangan ka. Agpaseksiak. Diyak kaya ti lumukmag. Correct! Ti importante, mangan kalata iti oras ti panangan. Uray basit laang. Wan, Mare. Ay, nakapimpintas kamat, Mare. Ngam no apay nga insukat na kapaylaang ti asawam. Ay, awan kit dit nakum na. Hala, gusto da ita, Mare. Mangantakit din. Saanin anila kay ko ti pagsaritaan ta. Ngamin, masaksak tanak laang. Okay. Mangan tangarudan. Dayjayan, imunagan iti dayji ari daw. No kasta, di tagayam ti pagnanaadan ti babae. Hoy, asino ti palpaliwam? Ha? Dito mat apartment ni Shirley ti ayan ti matang mo. Asino ka ayan? Surely ka di tinagan ti babae ni Roland? Oo. Among gayam ni Roland. No kasta, di ta ti pagnanaadan da. Wen, apay ka di ngamin. Kan asino ka? Akat sika, asino ka? Apay nga amamom da Roland? Karubak ni Shirley. Day taman ti balay ko ni. Gayam ko ti akin kukwa iti abangan dang apartment. Kastagayam. Umay ka, mapanta di tabalay ko. Agkapita. Ha? Ay, nakababain no kasta. Umay kakit din. Siyak ni Marjo. Joel tinagan ko. May saka driver. Umay ka, mapanta di tabalay ko. Tagkapita. Kastagayam tiga po nang adda ka dito eh. Wan Marjo, kat gaputa makita ka, asaan mo tadakas? Imanugotak Maasyanak kadagiti ubing. Kaasi damat Isuda pa yan amis mo ti mangi pamuspusan. Tapno lang saan amarakrak ti pamilyada. Wan nga rod. Sige oray siya. Tumulong Maasyanak ngamin kadagiti ubing. Anyangay ti maitulong mo? Mang panunutak iti aramida. Ibagam kanya ka, no anya day ta planom. But nga. Tapno isinanan ni Roland. Sige, aramidem day ta. No saan nga agbaligi, ti plano dagiti ubing. Okay. Malang, ituloy ta ti agkape. Mangan ta iti naimas at tinapay. No kasta. Ammo mundo sa dino ti pagnanaudan ti babae ni Roland?
Wen, amo kon. Nasayat. O sige, itad mo kanyak ti address. Wen, itad ko kan ka. Shirley, tinagan jay babae. Shirley. Kaya't dagiti ubing akasarita dayta a babae. Ngam numapanda iti apartment na. Amangan numadanon da ija ni Roland. Mabalin damot akasarita. Asan nga iji apartment na? Wen, pampanunutak matkit di dayta. Matulungan na tayo ni Marjo. Tinamamok ak aruba na. Mapantay jayan na. Tapag sasaritaan tayo, no kasano. Wen, mabalin adito'y balay ko ti pagsasaritaan da. Awisak dito ni Shirley. Sana bale, ta friend kami mat. Saan siguro mat ngagkadkad. Agyamanak, iti kastoy nga aramidan tayo. Matulungan tayo dagiti ubing. Una, nagdakas matgayam ni Shirley. Amo na a pamilyado di tao. Ngam saan nalataaliklikan. Kasano nga rod? Awagan nakto. Kat ibagam kanyak no anya nga aldaw ti umayan mi kadagiti ubing. Ariglado. Mabalimot ngayon ton rabi. Okay. Awagan nak no kasano. Mare, kayat ko laang nga awisen da sindi kan Tyron. Di kagdanag. Itulod kumatla ida. Isuda ka dilaang? Ay namare, pang-ubing laang ti darayan mi. Iso sorry Okay. Rumor kami nga rudan kadagiti anak mo mare. Di kagdanag. Tadyak baybayan ida. Adda tayon diti balay ni Marjo. Urayan tayo laangan ni Shirley. Shirley? Wen, adda ni Daddy yu dita apartment ni Shirley. Ha? Iso asaan mabalin adita ti pagsasaritaan tayo. Umayan dito ni Shirley. Okay. Mabit lang. Tinak inukatan itigig. Apay nga inawis nak dito balay mo, Marjo. Kan asino dagita sa nga ilim? Ko. Kaya't da ka kano ang makasarita dagit ang ubing. Kasla... Sige, Cindy, Tyron, kasarita yun. Di kay agdanag, taadda kami laang dito ikan ni Marjo. Kasla... Wen, si katay babae nga imasidag idi kada kami iji restaurant. Wen nga paiso. Mailasin kayo. Kan malagip ko tinagan mo. Shirley. Nukasta, si kati babae ni Daddy. Anya ti... Kaya't da ka makasarita kan ni Cindy. Amom ka di, akanayon analiday ni Mami. Gaputa da babae ni Daddy. Kat napanagnakan mi apod no. Tita Shirley, makipakpakaasi kami kan ka. Kaya't may tinaragsak a pamilya. Iso ano mabalin? Liklikam ni Daddy. Saan mi akayat nga adda sa bali nga ayatan ni Daddy? Ti kayat mi, nilaang Mami, ti asawa ni Daddy. Pangaasim, Tita Shirley. Sinaamon ni Daddy. Kan manon nga aldaw asan ang nagawawid ni Daddy. Kat agnanaad gayam iti apartment mo. Kwa? Apay asyak ti pangibagaan niyo iti dayta? Ni Daddy yung Pangaasim, Tita Shirley. Adaywam ni Daddy. Kaya't mi tinaragsak a pamilya. Isong adaywam ni Daddy. Makasarak kanto iti agbalin nga asawam, Tita. Basta saan ani Daddy. Anya? Saan mo ko mga ipaidam ti ragsak ti pamilya mi? Tita, pangaasim. Pangaasim, Tita Shirley. Adaywamon ni Daddy. Di mi kayat nga aglidliday ni Mami. Iso nga adaywam kuman ni Daddy. Napanan dagiti ubing. Ay,
Bilibak kadagiti ngobing. Isudan ti umay agpakpakasikan ka. Nga adaywam ti amada. Saan nga isuda ti mangdadaal itiragsak ko? Kaya't mo asungan. Saan mo lata sinaan ni Roland? Idinto ta nakipakpakaasi lang arudan kun kadagiti anak na. Siya ti ay-ayatan ni Roland. Iso nga awan maaramidan da. Sinamlaangan ni Roland. Uray pa'y adaywak ni Roland. Agsublin tumatlaan kanya. Ngamin, siya ti ay-ayatan na. Saan ati asawa na? Di ka kadimasyan kadagiti anak na. Nga imay da nagpakpakasikan ka. Sorry, nyamjak maaramid ti kayat da. Asino da kuma amang dadaol iti kinaragsak mi kin ni Roland? Ha? Isuda ti pudno ang pamilya ni Roland. Ngam siya ti ay-ayatan ni Roland. Ha? Kabailan ni Roland at alikodan ida, gapo kanya. Iso sorry langan kadagiti nga uping, tadyak idapat yan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay itaalawas ang napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tinulungan ni Melba da Tyron ken Cindy. Tapno makasarita dati babae ti Amada. Natakwatan da nga rod ti address ni Shirley, a babae ni Roland. Kat dita, nagpakpakaasi nga rod dagiti ubing ken ni Shirley, nga adaywan da kuman ti Amada. Tadida kayat nga aglidliday ti inada. Ngam na sao ni Shirley, asaan na amaaramid dayta. Ita gagayam, denggan ti tuloy ti seryetay itaalawas a napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Di ka kadimasyan kadagiti anak da. Nga imay da nagpakpakaasikan ka. Sorry, ngamjak maaramid ti kayat da. Asino da kuma amang dadaol iti kinaragsak mi kin ni Roland? Ha? Isuda ti pudno ang pamilya ni Roland. Ngam, siyak ti ay-ayatan ni Roland. Kabailan ni Roland at talikodan ida, gapo kanyak. Iso sorry langan dagijeng uping, tadyak idapat gan. Natangkan mo't gayam ti puso man niya. Talaga, awan makaagaw kanyak kin ni Roland. Nga uray agpapan iti pamilya na. Sa dino tinapanan ni Roland. Aping nga awan dito'y apartment. Roland! Roland! Sa dino nga ta tinapanan na. Taapay asaan ang nagpakada kanyak. Dayjay tumit atumboy. Nagbayag anak isarsarita kanyak. Manaktak lang. Okay, kayo lang di talikod. Tyron, Cindy. Ninang, Tita. Dumagas tayo itimay sa a restaurant. Tamangan tayo pa'y. Amangan numabisin kayon. saan ninang? Saan kami pa'y amabisin? Sigurado kayo? Ninang, No kasta, aglayon tayon ijabalayo. tita. Apay nga itay pa'y asursurutan na kami day ta a kotse.
Itay pa'y nga da iti malikodan mi. Saan mo't nga rod ngaag-overtake? Ha? Ninang? Kutsi ni Daddy day taadda di talikudan tayo. Wan nga paiso ni Daddy. Anya? No kasta. Ni Roland day ta. Idiretsok lang ta di kotse. Bayak di ta sumarsaruno kada kami. Agbus-businan. Nalabit akayat na nga isardang ko di kotse. Ngam saan ko nga isardang. Aglayon kami kitin ijay balayda. Predyayan ti kotse nagluganan da Tyrone kan sinding ay manmaneho ni Marimel ba? Itian niya agapo nga dada itay itibalay ti kaaruba ni Shirley. Isuda ka iti kinasarita ni Shirley. Anya ti nagsasaritaan da? Surutak lata ti kotse. Kaya't ko kumaakasarita ida. Ngam di namat isardeng ti kotse da. Oh, insublikon dagiti anak mo, Mare. Agawid akmatan. Wan, Mare. Oh, simbangputan ni Roland. Nalabit akasarita na ka. Ket iti ka nito nga adda parikot, awagan naklaang, Mare. Wan, Mare. Ngam apay ko mga da parikot. Agsarita kayo iti asawa, Mare. Inton bigatan ti panagsarita ta. Agkita tantulaangan ijay office. Anya ti gapuna na pandasindi kan Tyrone ije balay ti kaaruba ni Shirley. Kat kadwada pa'y ni Marimel ba? Shirley? Sungbatam ti saludsod ko. Awan amok iti dayta. Binaon mo kadida kiti anak mo, ama pan makisarita kini Shirley. Tapno agsina kami. Anya? Awan bibiyang ko kan ka. Iso adinak pakibibyangan. Kat tapno awanan ti parikot. Nasaysayat no pumanaw kan dito balay mi. Kasta? Saan kan apagan ano? Agsinatan. Sorry, Mami. Ngam nagpatulong kami kanininang Melba. Tapno maamuan mi ti pagnanaadan ti babae ni Daddy. Kat nakasarita mi, Mami. Anya? Numalagip mo jay babae nga imasidag idi kada tayo. Idi adda tayo iti may sa restaurant. Isuday jay, Mami. Di agnagan iti Shirley. Wan. Malagip ko. Diyak malipatan tirupa na. Nagpakpakaasi kami kan ni Cindy. Nga adaywan na kuma ni Daddy. Ngam, kunana adda tayo kano ti umadayo ka ni Daddy. Saan nga iso? Ngamin, adayo ka no nga iso ti ipatpatag ni Daddy. Saan tayo ka no anapatag ka ni Daddy? Napatag kayo ka ni Daddy yo, anak ko. Day talaang taada ngamin sa bali a babae itibiyag na. No pay kasta, saan nyo agurguraan ti amayo? Isulat ta ti amayo. Mami, apay ngay nga adda babae ni Daddy? Tunggal maysa, adala ta pagbidutan na, anak ko. Kat bidot ni Daddy yo, ti panang tutup na iti sa bali a babae. Mami? Nga mamati kadumtang to ti aldaw a makaamiris. Tunggal tao ngagbidot kan agbasol. Dumtang latakan kwa na ti panagamiris. Kat agbalbaliw. Dumtang to nga taday taken ni Daddy, Mami. Wan anak. Kat agsoblinto ti sigot aragsak iti pamilya tayo. Kasta ti imbaga kada sendi kan Tyrone, Mama. Tadyak kayat aguraan da ti amada. Pagyamanak, tadi mo idat inurukan amang gura iti amada, iha. Saan ko nga aramidan ti kasta, Mama? Helena. Pumanawag diti balayo. Kat isurot ko dagiti anak ko. Anya? Wan, Mama. Diyak kayat amaya dayo da kanyag. Agnaad kayo kadi kadatatang mo. Wan, Mama. Ngam kasanon. Marigatan lakit di dagiti uping. Ngamin, adayo ijay ayan datatang mo.
Kat ijay sentro ti pagad-adalan dagiti ubing. Mama, Ay, daytaitan ti madi. Apektado dagiti ubing. no kasta, agabang kami laangan ije sentro. Elena, iha, maawatak tirit nam. Ngam numabalin, uray agyan latan dito'y palay dagiti ubing. At daak mo't amang iwan kadakwada. Siyak ti mangsukon kan mangitulod kadakwada ije pagadalan. Mama, Di kagdanag tadyak idabaybayan. Pangaasim, Elena. Agyan dito'y balay dagiti apo. O sige, ag-lunch time. Di mo kunaan, adi ka mangan. awan ganas ko, Mare. Mari Elena, pasensyakan iti naramit ko ha. Pinatgak lang tikid daw ni Tyrone. Ngam, natangkan ti puso, je babae nila kay mo. Agyamanak iti panang tulong mo kadagiti anak ko. Jak ni namnama akas ti aramitan dagiti anak ko. Kat maawatak ida. Gaputa sa anda akayat nga ada sa bali a babae iti biyag ti amada. Malaksit kanyak. Isuda pa yan amismo ti mangipamuspusan. Tabarang makaamiris ti asawam. Kan ti babae na. Wan nga rod, Mare. Ngam agpadpada anatangkan ti puso da. Kat, kasano itan? Saan ko nga ibili ti bagik ka ni Roland? Naaklon ko at talaga anapukawan ti panagayat na kanyak. No pa'y ko makayat ti pumanam iti balayda. Tadyak kayat amasina-sina kami. Ngam ison amismo tinagkuna a pumanawak. Nagalasan? Pumanawak iti balayda. Tapno sa anak kon amasaktan. Kasanon, dagiti anak mo. Nagpakpakaasi ti katugangak. Asaan ko nga ipanaw dagiti apuna. Kat nawaya ak kanulat ta amang sarungkar kadakwada. Kat? Tangay nagpakpakaasi ni mama. Asaan ko nga ipanaw dagiti uping. Agtong palak iti kayat na. Agliday lakit di dagiti anak mo. No pumanaw ka. Nasaktan ako na Marimel ba? Iso akayat ko ti pumanaw iti balayda. Tapno iliwliwag ko ti sakit tinakam ko. Di kay agdanag anak ko. Kanayo nakto aso marungkar dito'y balay. Sapay ko mata maawatan dak. Masaksaktan ka, gapok ni daddy. Isu apumanaw ka, mami. Wen, kayat kayo nga isurot. Ngam naliday ni Lola yo, no madayo kayo. Saan na bale, takas itinakunakon. Kanayo nakasumarungkar. Sige, mami. Maawatak. Cindy, pang-asim tadi ka gumurkura, ha? Mami. Sana ka umadayo kada kayo. Kanayo nakta sumarungkar. Pinapanaw nak ni daddy yo. Ngarod, pumanawak. Ngam di na kayat asawan apanawan kayong matan. Tamamati ak adumtang tumatlaang ti panawan. Ngagsubli ti sigod aragsak ti pamilya tayo. Mami. Diyak kaya't na pumanaw kayo. Diyak kabalan. Cindy, anak. Cindy, mapanlaang agaliwaksay ni mami. Ngam agsublin tumatlaang. Basta diyak kaya't na pumanaw ni Mami. Ngam Cindy. Sumaratak kada kayo, Mami. Uray sa dino ti papanan niyo. Maawatam kumatirik na ni Cindy, Elena. Mama, Saan ka di amabalin nga agan-anos kalatan, Elena? Saan ka apumanaw dito, iha? Mama, Maawatan ka, iha. Nga mabalin ka di asan ka lang na pumanaw dito, Mama, Pangaasim, Elena. Diyak kaya't asinaam ti anak ko.
Tamamatiak, adumteng tutigon daway nga agsubli ti panagayat na kan ka. Mama. Siya kun ti makaamo iti babae ni Roland. Iso ti agsongpat iti panakadadaol ti pamilyayo kin ni Roland. Sige, Mama. Saan ako na pumanaw diti balayo? Ipagpagapo kadagiti anak ko. Agyaman na, iha. Adda ka pa ilaang dito'y balay. Kunak no pimanaw kan. Gaputa saan akayat da Tyrone kan sindi a pumanawak. Agraman ni Mama. Nagpuskulkit din ti rupam. Sige lang. Ibagam ti kayat mo nga ibaga, Roland. Ngam saan ka pumanaw dito'y? Pues, awan manamnamam kanyak. Gaputa saan kan nga ay ayatan. Sige. Awanin bibiyang ko kan ka. Aramidam ti kayat mo kat kastagmat. Agbabae kalata, no dayta ti pakaragsakam. Awan bibiyang ko kan ka, kat awan mat bibiyang mo kanya. Awisan kayo ng agdisco. Siyak ti taya. O sige, ngam saan tayong agbayag ha? Kan di tayo agbartag. Wen, saan tayo magbartak? Oh, anya ti bakunam, Elena. Sige. Awagak ni Mama, taibagak, amaladawak nga gawi. O sige. O sige, inti agdisco. Kalpasan ti trabaho. Sayang, saan ta matuloy iti panagbakasyon ta iti beach resort, sweetheart? Gaputa di mo matkayat. Sana mabalin nga agliva kita. Ado tinas kan nga ramida kadi opisina. Okay, maawatak. At dapay sa bali agundaway para iti date na. Ngam kayat ko nga ag-relax ta mga sweetheart. Mapantag disco. Siyak titaya. Sige, sabagay. Nabayag asanak nga minom iti arak. O sige, intag disco. Agrupat nga ruden, tamapantan. Ay, sorry, Mare. Imawag nila kay ko. Ada ka nung amin sa nga ilimi. Simbang pat no dagiti katugangak. Narigat mat no awana. Kasta? O sige lang. Mapan ka lang, Melba. Siya kung di makamo kanila na. Itulod kong tulangan. O sige, Elena, di ka agbartak tapno makapagmaneho ka. Juan, Mare. Siya kung di makamo kanila na, Melba. Talagaan ni Roland ti adda di tapangir alamisaan. Juan, mailasin ko ti babae akadwana. Isuday tataim masidag idi kada kami. Idi adda kami iti may sa restaurant. Ti agnagan iti Shirley. Ti babae. Nakakayat ka ni Roland. Oh, Elena, nakaululi ka. O sige, uminom talat ta. Juan Jake. Kunak man, di mo kaya tagpartag. Saan man? Magusto at ti arak. Ni Elena day jay Asino jay kaduana? Amo, no asino tikit kita, sweetheart. Ti babae iti bangir alamisaan. Kasla karupro pati asam. Ti awanan pa in a babae. At dakit din dito yung inom? Oh, sweetheart. Bay amon ti asawa. Boyfriend na lakit iti kadwana. Dahil yun, sinalabayan ti lalaki. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay ita alawas ana paulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakapungtot ni Roland. Gaputa inatap na, abinilin ni Elena dagiti anak da, amakisarita ken ni Shirley, tapno adaywan na daytoy. Gapu iti dayta, pinapanaw na ti asawa na. Pumanaw kuman ni Elena, ngam linapdan ti katugangan na. Ijay opisina da, inawis ni Jake ida ken ni Melba, tapno agdisko, kalpasan ti trabaho da. Imanugot nga rod daytoy, tapno makailiwliwag, iti sakit tinakam na iti asawa na. Iti dayta gundaway, nagpakadaadagos ni Melba. Gaputa inawagan ti asawa na, nga agawid taadda sa nga ilida. Nagbati nga rod ni Elena, akadwana ni Jake. Itagagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ni Elena day jay ay. Asino jay kaduan? Amok no asino tikit kita sweetheart. Ti babae iti bangir alam saan. Kas nakarupro pati asawa. Ti awan ng bain a babae. Taadda dito'y nga umin-inom? Oh, sweetheart. Bay amon ti asawa. Boyfriend na lakit iti kadwana. Medyo, sinalabay yung ti lalaki. Oh, agkanan ti lalaki. Oh, salpag day jay lalaki. Oh, makita mo, Roland. Boyfriend na dayjay ko naktuman. Oo, kita nga. Nairot ti panangarakot ti lalaki kan kuana. Gunda may kuitan kini Elena. Uraya ka maparta ka ti gusto. Kalpasan na, iruwar ko dito eh. Arapay. Agralay ka. Iti ara. Wen, ado ti arak Elena. Uminom kalata. Sige na ay. Uminom ta. Nabarta ka ni Elena. Arapay. Kayat ko pa eh. Sana na. Uwegan, urumwartan dito eh. Mapantay kita gusto. Elena, hindi pa ilang gusto akan ka. Hoy! Lalaki! Kanya ti! Tay pa'y apalpaliwan ka! Hoy, Roland! Agsabli ka! Dayjay, tumat ang babae. Nung apay nga da dito ay. Anya ti kaya't asawan tinaramid ni Roland. Inlugan na iti kotse na ti awanan bain nga asawa na. Anya tinapasamak kin ni Elena. Ta sinakroy mo matan, Roland. Nabarta ka di? Wan mama. Anya, ala, apa yan nagbartag? Mala, sikat di makaambukan ko ana. Ikatam day tasandal na, tasukatam ti kawas na. Mama. Sige, panawan kan dito'y siledyo, iho. Sikaan ti mangbanyos kan ko ana. Roland? Nabanyusan, kan nasukatakon ti kawas mo. Sige, maturog kan. Elena, inggoyod nakmatan. Roland, hindi na kon ay ayatan. Ay ayatan kalata. Ha? Roland, Inarakot na. Elena. Saan asungsungbatan ni Roland ti cellphone niya? Ha? Ti buwisit ang lalaki? Anya ti kaya't asawan da ito eh. Nangipananakin ni Elena.
Apay anas kan nga aramidin na ti kastoy. Di na pa'y lakit binaybay anday jay a babae. Total, saan namat ngay ayatan? Ha? Saan ang mabalin nga agawan kanyak ni Elena ni Roland? Balsak ti awanan bain a babae! Nagsapa kayo ang nagriing, mama. Ada kayo gayam di kusina. Oh, ato iti kape, iha. Ag kape ka, bayat na pudot pa, eh. Nasakit ti ulok, mama. Hun, tanabarbar ka ngayon sangpat ni Roland, iti kalman. Intulod na ka ni Roland, iti siledyo. Pinanawa kay Jay, tapno masukatan na, ti kawas mo. Kan mabanyusan na ka. Maawatak ti isam mo. Mama, Ala, kapekan, tamang isagana ak iti armusar. umay kan, Roland. Nakasaganan ti armusar. Kagiddan mo dagiti ugbing nga agarmusar. Asino jay lalaki akadwam iti kalman? Kasta unay apa nangarakop na kan ka? Ngam ayos laan kan ka? Ni Jake. Ti katrabahuan mi ka ni Mari Melba. Paggugustom launay nga arakupan, kan agkan na ka? Ha? Ay, nabartagak. Diya ka mo kasta ti inaramid na. Kurang nalaikatan nan ti kawas mo. Anya? Apay ngamin nga da ka iti dayja lugar. At daan kan iti anak, ngam napan ka itjay. Aguray ka. Apay ka di akapungtutnak? Saan ka di adina kun ay ayatan? Awan bibiyang mo kanya, kat kastakmat kan ka? Awan bibiyang mo kanyak, ngam makibiyangak latakan ka, gaputa at da ka pay laang dito'y balay ko. Kasta? Kat ti panangar arakop, kan panangag-agak mo kanyak, kalpasan abinanyusan nak. Anya ti kayat asawan day jay. Asawa ka, kat natural lang day ta. Kat jak kayat nga ulitam ti naramid mo ha. Sika kadila ang ti adakarbangan ng agragsa. Anya, Siyak, awan ka di karbangak ang mga ramid iti kayat ko? Iti pakaragsakak? Naragsakak no kadwak ni Jay? anya. Naragsak ka iti den na ti babaim, saan ka di? Pues, kasta akmat, naragsakak no kadwak ni Jake. Iso adinak pakibiyangan. Gapo tabagim laang ti pampanunutam. Kang ronaan na. Awanin panagayat mo kanyak. Iso amanipod ita. Dinak matan pakibiyangan iti kayat ko nga aramidan iti biyag ko. Asino din ang ipanaw kan kay discuss iti rabi, Elena? Ti asawak. Kunak man nung nagsina kayan. Dinanugnak nila kay mo. Jack amo no, apay. Di mo amo ti gapuna? Nabartagak namin. Sige, lipata mo na. Pudno ka din nagsina kayo ni ti asawa? Juan, nagsina kami. No, basta mabalin ka diti agdaton kan ka. Ikalik kan ka. Saan kan to apagladingitan? Anya. Bayan na ka mangipalik na iti panagayat ko kan ka. Kasta ka day, abalayan? Napalayan. Barang maurnos dan to umatlaang ti relasyon da. Ay, anyan da Roland kan Elena. Ti anak ko, ti ayan ti pitot, abalayan. Sa bagay Ay katala, sapay ko mga raw tagsubli ti sigod anaragsak a relasyon da nga agasawa. Mamati agakasta, abalayan. Kay tahadag iti ubing ngay abalayan, ayan da. At dadan iti pagadalan, Ay sayang, nasapsapa ako ma, tapno naabutak ida. Ala, ina ko nabalayan. Katagyaman imayak lang nang yag itinatang. Nabalayan. Katagyamanak. Takan ayon ka amang yag iti presko anatang. Si kagayam da ita, Joel. Apay nga da ka dito eh.
At dalain tulod ko dita daya pasahero. Kumusta kan, Marjo? Kastila ta. Nasayat mo. O anya, kumusta ang dagiti ubing, Joel? Nasayad da ka no, kung animel ba? Kaya, kasangay ko yung Sabado. Katawisan kayo amin. Kasangay mo? Adot isaganak. Iso nga awisan kayo. Agraman dagiti ubing. Kastamat kan tinana. Takayat ko ama-amam mo. Aya, Awagak to ni Melba. Taibagak day takon ko ano. sige. Dumaray kami to. Alangarudan, Marjo. Tagpasada akpay. Sige, Joel. Namnamag ti kaadam to yung Sabado, ha? Ariglado. Wen, Elena, kasangay ni Marjo. Ti Tomboy anang tulong kada kami kadagiti anak mo. Tapno makasarita dati babae nila kay mo. Oras siya? Imbitado? Kasta ti kuna na kanyak itay imawag. Ngam, saan ka di nga ijay ti ayan ti babae ni Roland? Wen, agkaaruba da mismo. Ngam, Awan tinasken a pagbutngam. Kan maysa, saan asikat ti agbasbasol? No di kat nilakay mo, kan ti babae na. Mare, Saan kan nga agpangadwa? Dumaray tayo kadagiti anak mo. Ha? Kita ang tinakatugaw iti asidag, Mare. ha? Nilakay mo. Umay nakansamot sukunan. Imposible. Kung adamot ko check. Elena, Melba, awisan kayo nga gisnak. Hintay meriendan. Mabisbisin akon. Elena, oh my God, nagawitan. Uy, agawid kayo kanon, Mare. Ingkan. Sige, Jake. Intayo at birinda. Oras siya. Mabisinak mat. O sige, hintayan. Usaron tayo tikot check. Okay, Oh my God! Ipatan na! Ha! Mabit lang. Di nakagan. Ikabil ko lang ti seatbelt mo. Aday ta. Naisimpa ko ti seatbelt mo. Adamat ko check. Ngam apay asukunan na kailangan. Gaputa mo kasumurot ka manan iti dayja lalaki. Ni Jake? Anya ko matidakas na. Katrabaho ni Jake. Di kan sumanao. Jak kayat amang nagtimay papankan ko na. Sinukon mo ni Elena, Roland. Wen mama, Apay, nasken ka di pala damagan nyo dayta, mama? saan ka di akayat mo apumanaw ni Elena dito'y balay? Sanitan, nagbaliw ti panunot ko. Anya ti kayat asawan na ita, iho. Ay, sa bagay, adada pumimpintas ni Elena. Sayang ba't, no agtinag iti sa bali a lalaki. Mama, Iho, nagasat ka, gaputay so ti asawam. Amom ka di, ay ayaten na kaunay ni Elena. Iso apang nga asim, iho. Di mo ko man saktan, tirik nana. Tamang ano agbabawi kanto, iti uti na. mama, Napintas ti asawam. Awan makunakan kwa na. Kang ronaan na, addaan nakyo ang nasisingpat kan manakam. Katuray isoda, masaksak tanda, gaputan agbabae ka. Mami, apay kadingadda kayo pailaan dito'y tirasa. Anya ti araramidan nyo dito'y terasa, Mami. Agpapaangin naklaang anak ko. Ala, ingkay kat maturugan. Sumaruno akton. Mami, kayat nyo ka diti gatas? Tayalaan kayo? Uno, anya ka diti kayat mo nga inuman. Kabayatan ti panagpapaangin yo, mami. Okay, aklaang anak ko. Ala, ingkay kat maturugan. Sige, mami. Intan Cindy. Good night, mami. Good night, Mami. Good night, anak ko. Ay. Agpaangin akbit.
Sakbay nga inak maturog. Elena? Ur-urayan na ka di nga umay dito itirasa. Anya? Apay ko mga orayin ka. Inak man laangan maturog. Oh, titakyak ko. Elena, ay ayatan na ka di pailaan. Ay ayatan na ka di pailaan, Elena. Oray nagbabae ka. Oray na sa ti marikriknak iti kaunggak. Oray kayat nakon nga isina. Ngam aklonak nga ay ayatan kalata. Pakawanan nak. Di kagdanag. Saan ka nasaktan? Ikan nakitigundaway. Tapno may panagnak ko ti panagbabawik. Roland. Pakawanan na kuma, Elena. Wen Tyrone, nakitak dadadi kan mami. Idi na panak iminom ijay kusina. Sinakroy ni daddy ni mami. Ha? Wen, katsimrak da iti sigod asiledda. Nakitam? Wen, sana ka nagpadlaw Naglimangak ngamin. Jak kayat ama singak ida. Ayos! Nagkinaawatan damatlangan. Ayos! Agkinaawatan nga tan, da Roland, kan Elena. Gagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, te seryetayo itaalawas, anapaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, te seryetayo italawas, anapaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wen Tyrone, nakitak dadadi kan mami. Idi na panak iminom ijay kusina. Sinakroy ni daddy ni mami. Ha? Katsimrak da iti sigod asiledda. Nakitam? Wen, saan ka nagpadlaw Naglimangak ngamin. Jak kayat ama singak ida. Ayos! Nagkinaawatan damatlangan. Ayos! Oh my God, Tyrone, mapantaida kitaan. Ha? Makiturog ta kadakwada. Anya? Ay, saan Alakit din. Maturugtan. Sige man langan. Maturog-tan, Tyrone. Ay ayatan ka, Elena. Sigurado ka kadi nga ay ayatan nakitan, Roland. Saan ka di apanagin ko kung nga agak dayta? Nakaamirisak. Idi nakita nga agkan. Ken arakupan na kadya katrabahwam. Diyak kayat nga da sabali alalaki ang mga rakop. Ken mangagakkan ka. Nasakit gayam. Roland. Ken naamiris ko ti kanayon nga ibaga kanyak ni mama. Ang nag-asatak, tas sika tinagbalin nga asawak. Napintas, ken nasingpat. Isungay ta, baliwan ta ti mangrugi. Sapay ko mata mapunas ti sakit tinakam mo kanyak. Ipanagnak mo ang nagbalbaliw kan, Roland. Saan laas siya ti maragsakan? No di pa'y kat, dagiti anak ta. Kastamot ta ni mamama. Agraman dananang kantatang ko.
Ikarik, agbalbaliw akon. Saan ka nasaktan pa'y? Roland, Kayat ko nga daywam jay lalaki akatrabahwam. Jak kayat nga asitgan na ka. anya nga roti kayat mong aramidak. Agikat ka niti trabahom. Agnegosyo ka laangan. Anya, Mangbangon ka iti negosyom. Mabalin na jewelry shop. Wano niya pa dita. kasta ti kayat mo? Wen, Okay. Aramidak ti pagayatam, Roland. Uy, intulod na ka ni Roland, Kan, sabali ti isam mo ita. Kas lalimawag ti rupam, friend. Blooming ka pa'y. Nagadukit din nga imbagam, mare. Panumat. Kat, kumusta kayon kanila kay mo? Nagkinaawatan kayo ka din? Oh, anya ti kaya ta sa hunday ta nga isam mo? Juan, mare. Nagkari ni Roland, di na konsaktan. Kat baliwan mi kano ti mangrugi. Oh, nagsaya at tikas na nga imbagana. Kat, kasanon ti babae na? Tsaka mo. Mabalin a kasaritanan, kat waswasan dan ti relasyon da. Sigurado ka? Ay, no maminsan, sumkan ti panagduadwa kanyak. Ngam, ikak iti sabali agundaway ni Roland, tapno ipanagnak na, tiin ka rin na kanyak. Sige, sapay la ko mga rod, taag sublin ti sigod a naragsak a relasyon nyo nga agasawa. Kat, kasanon jay awis ni Marjo? Nakababain mat no di tay dumaray. Sapay namnamaan na mapantayo. Sige, awan parikot. Mapantayo. Patgan tayo ti awis na. Takayat kumat ang makita iti personal ni Marjo. Aday ta, nakapalas kayo na po. Kat di kay agal-aliko tag iti papanan nyo apaskan, ha? Wen Lola, Un Lola, Oh, kasano, Tyron? Cindy, intayon? Kat ni Roland, sa dino ti ayan na, Elena. Imunan ije kotse, mama. Ti kotse na, ti aramaten mi. Sige, ha? Akan anad kayo. inawaga ko ni Elena, kat agturong dan dito eh. Nasaya at nukasta. Kat, jay babae ni Roland. Inawis mo ka di, Marjo. Una, inawis ko, ha? Di na namnamaan asa nga ilik ti pamilya ni Roland. Ngam, amangan noan niya ti mapasamak. Di kagdanag, tadagor niya. Adda nakasaritak amang bantay iti garaw ni Shirley. Kay iti kanito adda kas taramidan na, maatipada adagos. Nuapay anas kan nga imbitaran paylaang ni Shirley. Dito'y ama paniknikan. No asino at talagat yung mas napatpatag kin ni Roland. Ni nga ta Elena, wano ni Shirley. Marjo, iso ni Elena ti asawag. No kasta, si kagayam ti asawa ni Roland. Nagpintas ka matgayam, Elena. Agyaman nak, Marjo. Agyaman na ka, tadimaray kayo. Ado ti sa nga ilik. Ngumda kayo ti kang runaan. Tatalaga akayat ka makita iti personal, Elena. Nasingad nga mintirik na kadatayron kan Cindy. Agasam, isuda pa yan ti may ditoy. Tapnula ang kasarita da ni Shirley. Agsangit da pa yan ngagpakpakasi. Nga adaywan na kumati amada. Nung natangkan ti puso ni Shirley. Marjo. Sorry, Roland. Ngampod tinakunak. Gapoy ti day ta. Naasidagan tirik na kadagiti ubing. Kaya't ko'y da sarungkaran iti balayo. Mabainak. Welcome ka lata, Marjo. Namnamaag ti isa sarong karmon to.
Day giant tay babae ni Roland, Marjo. Nakatugaw iti asidog tiri daw. Napintas at talaga ti babae na. Isumat lagayam, anasulisog ni Roland. Wen, napintas ni Shirley. Awan makunakan ko na. Oh, kasano? Arami de Monteplano, Marjo. Anya ti kaya't asawan da ito ni Roland. Kadwa na ti asawa na. Juan, isulakit di day chay ti asawa na. Mabigbig ko. Kat kadwa da dagiti duang ubing anak isarita idi kanyak. Isumit lagayam. Adi na kun pagan ano ita ni Roland. Tanag sinubyandan iti awanan baing asawa na. At ita, gagayim ko adim maray, iti da ito akasangay ko. Kaya't kuman ayam amo dagiti kabarbaro agagayim ko. Awan sabali, nuditi ang kasawa a Roland kan Elena. Sigod ngam amok ni Roland. Ngamjak namnamaan ang nagpintas gayam ti asawa na. Roland, Elena, mabaling ka di nga umay kayo dito'y sango. Tapno makita da kayo dagiti gagayim ko. Oh, dadan dito'y sango gagayam. Naragsak pa nagkasangay mo, Marjo. Naragsak apa nagkasangay mo, Marjo. Agyang manak. Oh, nangagyuti ko na da. Kiss ka no. Anya pa'y lang aramidin nyo. Ag-kiss kayon. Oh, sige. Elena, agkan ka no? Sige, si tutulo ka. Anya ti kaya't asawan da ito, Roland. Sorry. Ngam imbagak matan awaswasan tan ti relasyon ta. Anya, Jak gaya maisukat ti asawak iti uray asino a babae. Roland. Lading itag Shirley. Pakawanan na. Nga maglinipat tan. Mas naragragsakak no ti asawak ti adday ti danak. Roland. Sorry. Nga maglinipat tan. Daddy, umaykan. Intay ka no manganan. Urayan na ka ni Mami. Wan anak. Intan, Daddy. Anya ka di da ito'y anapasama. Apayanas ka na masaktan ako na hindi kastoy. Nagsakit. Oh, kasano? Agpakada kami matan, Marjo. Happy birthday manen, Marjo. Umay kan to sa marong kar balay, Marjo. Uwan, Elena. Agyang manak ha. Alo, ingkan, Elena. Agur-urayan kan kada Roland, iti kotse yun. Okay. Uray da kami, Marjo. Agpakada kami matan. Agyaman kami, iti imbitasyon mo. Awan anyaman na. Sapay ko mang tagtul-tuloy ti panaggagayim tayo. Agdiretsotan iti balay mi, Joel. Itulod na kon. Di ka agdanag, tatangdanan ka. Saanan? Indrive ko lang matoy ko, Chem. Wala, pagyamanak no kasta. Among kani, nakita ng agsangsangit ni Shirley. Nalabit, awinaswasan ni Roland ti relasyon da. Kastay ko na, Dan. Numang pasakit ka, masaktan kan tumat. Agbalatag tumat laken ka, ti inaramid mo. Una, naimatangan pa'y ngamin ni Shirley. Ti panaginagak da Roland, kan Elena iti sango. Nasayaan mo, nun ay matangan na. Ay, di manmot ni Shirley. Ay na, kasi tinakunakon,
No dakas ti aramid mo, dakas mat ti maganab mo. Pakawanan da ko matatang. Nanang, gaputa sinaktak ni Elena. Ngam ikarik, sana na maulit. Ala, sapay ko mga raw, dasaanin ang maulay. Ket agbalbaliw kan, baraw. Panunutom ko mahadag iti anak yo. Nalidayda no ada sa bali a babae iti biyag mo, Roland. Wananang, sana na maulit. Ikarik dayta. Baliwan mi timang rugi. Kat ikarik, ngagbalinan anaragsak ti relasyon mi nga agasawa. No naragsak ti relasyon yung nga agasawa, kayat na asawain, naragsak may ti pamilya. Nasken nga agbalin ko man anatibker ti relasyon niyo nga agasawa. Tapno saanen ang maulay tinapasamak. Wananang, ikarik asaanin ang maulit. Ay na, kamaudyanan na abalayan. Nagsublin ti sigo daragsak ti pamilya da Roland. Wala pala yan. Katkas lamaad taan tayon sapay, iti may katlo nga apo. Ay ne, nagsaya atin lukas na. Wen abala yan. Hindi na nagragsak tumanin no kasta. Sapay ko mga raud. Ay tit mabalinan Tadadakkel matan da Tyrone kan sinday. Isu apanawan ba't siguro tapno maadaan da iti ade. Wen nga rod abala yan. Sapay lakuma. No kasta, talaga nga ag-resign kan? Wan mare, adan negosyo nga erugit. Maysa apagtagilakwan iti bado. Ha? Wan mare, okay lang ang kanyak data. Kan at least, nalawa mo tinaalak a pwesto. Talaga adimon kayat diti opisina? Amo matantiga po na, mare. Sa bagay, maawatak. Agtong palaklangan ka ni Roland. Tapno awanan ti parikot. Mabit lang, Elena. Oh, Jake, Pudno ka di nga agresin kan. nag-resign ako, Jake. Naamuha ko ni Melba tiga po na. Sorry ha. Siyak ti makaga po nga agresin ka. Sapay ko ma, tasaan nga agsakit tinaka mo kanyak. Saan? Nag-resign nag? Gaputa kasta ti kayat ti asawa. Sige nga rad. Sapay ko ma, tag na nayon ti ragsakyo nga gasawa. Nalpasan, Roland. Nag-resign ako na iti opisina. Nagtungpalak iti pagayatam. Agyamanak, Katsika, may panamnamam ka di? Asaan mo nasublan ni Shirley? saanin? Sapay ko ma, tasaan ka nga agduha-duha. Kasanon no di nakasardengan nga awagan. Kat kayat na nga agkita kayo. Inblak ko ni Shirley. Kan awan pagdanagam. Gapot ajak kayaten asublyan pay. Roland, Naurnos tan ti relasyon ta nga agasawa. Isu ajak kayaten adadailan pay. Amok nga da pa nagduha-duham. Ngam ikarikan ka. Sana na maulit ti panagbasol ko. ay ayatan ka. Awanin sa bali nga inayat ko. No di si kalaang. Ikarikmat, Elena. Awanan ti sabaling ayatek. No di si kalaeng. Ikarik asaan akon apasulisog pay iti sabali. Agtinulong ta. Tapno agtalinaed anatibker ti relasyon ta nga agasawa. Juan Roland, agtinulong ta para itinaranyag ang masakbayan dagiti anak ta. Ken agbalintupay nga anak ta. Anya? Una, ti kayat ko, madaan iti kabsat da Tyrone ken Cindy. Mas naragragsak no adda kabsat da. O sige, sumuro taklat ta iti pagayatam, Roland. Ditan gagayam, tinaggibusan,
te serye tayo itaalawas a napaulwan. Relasyon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay naggapu ka manan di tatirsinan ni kumarim akwanang. Awam ngarod ginatang mau. Ay, inaklaang mat nakisarsarita. Ay, day tati paglaingan nyo a babae. Ti makimaritis. Ay, uray, tasaan kami mat nga agparparbo iti sarita. Naa. Jela ang matpudno, ti tangtang-abon may. Anya ngay manan ti baro at tinangtang abyaw. Kwa, aging ginura damari ko anang kan marituyang. Ha? Apay ngay? Ay, saan mo't ngaminan nga agbayad ni marituyang iti utang na? Ay awan sigurot pagbayad na ah. Tawan mo't trabaho ni pare Badong. Awan mo't mula da. Tani, awan mo't tudo. Warog, agbayad ka man iti utang mau. Ni kagawad, Mike. Nagpigisamat ti panang ibagana. Nakababayin ka dagiti makangag. Kasanaw, di ka malagbayad doon. Saan ko nga inutang tilakok ijay ili, ah? Nagbayad akto ka din, wad na kwartak. Inakpayagpasada. Ay, unay kayo namang ngutang aya. Nagdiwad kayong agbayad. Pumanawak man lang ngayon. Nagriyaw tumaninday tabak. Oy, Kwarog! Agsubli ka! Kasasaw ka! Kasaumday tapadirmaw. Iriyaw na kita, hindi pa nagsingir na. Awang babain na. Kapilitan alumabasak di tatersina ni Marikwanang. Agsingir tuman nga. Oy, marituyang! Saan ka nga agarudo ka lumabas? Umay ka agbayad iti utang mo! Ay, inton maminsanon maray, at dapay papanak. Kun may sa, awan pa'y kwarta kita. Naglaing kayo nga umutang, ngam nagrigat kayo asingiran. Ay, unay kayon. Aglako kayo man mo, tasyak ti umutang iti lako yaw. Ay, kwa maray, inakadis kitar iti pagbayad ko. Takababain mo't kun ka. Rumbag laang agbayad kayo. Kari kayo kare. Ngam itayab mo ti kalay. Ay namaray, umayak to agbayad, apaman nga da kwarta. Ay, unay katingiwat ni Marikwanang nga agsingay. Uray ka di ka? Kit nginiwatan na may? Kumarin pa'y. Ay, wun nga raud. Mababainak pa'y itay. Agdiskitar ka man kit di iti pagbayad ta. Tapno saan amang ibabain? Pagdiskitarak ngay ngatan. Awam mo tiyan mo ngagpautang. Ay kat umutang ka pa ilaang ay ti pagbayad ta. Agbiro ka iti pagutangam. Ay, kapilitan nina. Mga no pati siya kit bugkawan nagtumay. Ay, adala ko mapangirimidjuan. Nagalas ti mabugbugkawan gapo iti utang. Saan mo tasigo dakas jay day jay kumarin? Mas dawak nga raw. Anya nga tatinaknakan na aya. Tapay ang nagbalin mo't tinakas jay. Ay, saan aday tanaknakan? Sumruhi diya, day ta kumarin. Nakarumbuat ka may. Papandam ngay. Nalipatam ka din jay imbagat. Nga da nang imbitar kanyak asigod agayom ko jay. Jay kunam nga imbilin na, amapan kay jay balay da. Wun, nabayag ijay Amerika day jay. Hay, nalagip nakmag. Imbilin na amapanak kanumot ijay balay na. Ay kating ka nga rod ah. Barang nga day stit said nga arak. Bayamon day tarak. Nasaya atin ano adda kapikan chocolate. Angam no day tad na nga arak ay kitalayom ah. May mayat ti bangbang lungam ti arak. No adda arak ngay tad da alam lata. Malawunan. Sigay, inak nga rudal.
Si kakadinday tatuyan. Wen gayam, siyak day tawi ay na. Himbagan ka ta ubing pay tirupam. Siyak nay bakitarang kita nay. Nagdakkel mati nagbaliwam, gayam. Ay, wen ata kanayo nak iti kainaran. Pinayaban ka, taada ngamin, nagtutulagan mi kadagiti kakadwa kabalikbayan. Anya ngay tinagtutulagan nyo ako ng gayam. Mangangay kami iti pasalip iti kinantaan. Dakkel ti maitid a premyo akas tulong mi iti mangabak. Dakkel ti premyo ko nam? Wan, gayam. Ammo ka nalaing ka idi ako manta, iso analagip ka. Imbag man tanalagip nakpay gayam, kamanon atawon tinapalabas. Hekat, saan tayo pa'y ba't nga agkabaw, gayam? Agyaman na ka, iti panang lagip mo kanyak. Anano mo agayam, mau. At nakadiarak nga intagda. Awan, kapikan gatas ti intedda. Adda intedda nga aramatag kano apagpapintas. Tamakisalipak kanaw iti kinantaan. Anya? Kabailam ka diti makisalip iti kinantaan? Ikarigatak, tadakkel kano ti itedda premyaw. Bareng makabayad tan iti utang ta. Tapno didak ririawan dita. Ay katlalay ng mga rod Ikagumaak ti mga bakbadaw. Tapno adda pagbayad kaw kini marikwanang. Sapay ko ma, tagbaligi ka, tuyan. Wan, uray saan asyak ti umuna. Tadalat tamaala ti may kadwa ken may katlaw. Nagsaya tayo, nagita balikbayan. Tamangangay da iti kasta pasalit. Kuna ti gayim kaw, at arigagayan da nga adda kanu ragragsak a maangay. Isaw nga agpasalip da iti kanta. Antay, nalaing kakadimot nga agkanta. Nay, apay anadamag mo dayta. Di nakadipay nang nagkanta. Saan mo tantay? Nagdayang atay isaw. Kanayon kamat nagdayang ijiban niyaw. Kahit, anya nga iti makunam iti panagdayang kaw. Kaslamat agar-arang nga ukay nantay. Anyang agar-arang nga ukan mat ako nam. Apay anadamag mo. Nadamag ko taadda maangay apasalip ti kinantan, iji kabangibang a barangay. Asino ti agpasalip? Dagiti kanugonglo, dagiti balikbayan antay. Dakkel to kano ti premyaw. Naswerte nga rod ti mga abak, no kasta. Nalaing kamat ako manta, inteng. Padasem man mat ti makisalip. Ay, kapitanak, makisalipakit din. Maan ano ngay? Sayang tidakkel a premyo. Asino nga iti makisalip dito'y kabildatan? Jakman amo ka ni Kwarog. Isumot tinang ipadamag kanyak maipapan iti dayta a pasalip. Ewan mat amok analaing ako manta dito'y kabildatan. Uray siyak nga rod. Asino nga ta tinalaing ako manta? Taibaga tayo ang makisalip mat. Ay agure ka. Mga nokon ko nadala ang mat dayta a pasalip. Kuna ni Kwarog, balikbayan kano dagiti agpasalip. Ay imbag man, ta iparanod da, ti kinabak nang da. Itan sa magipan nakisalip mo, tuyan. Wan ba daw, ngamay na, kaslag nervyusak matang. Ay, saan ka nga nervyos Panunutan, ti dakkel a premyaw. Tapno makabayad ka ako nam. Day tangarod mo ti pampanunutang. Tagibasitin naklaunay ngamin ka ni Marikwanang gapoy ti utang kaw. Malangaraw, agrubot kan. Taumayak mamay. Tapno adda kadwam. Sigay, ingka nga rod ibagakin ni Kwaraw, tadye tricycle na ti pagluganan ta amapan. Wain, may dakan to dagasin di tayo. Tulad na kami man, di takabang-ibang nga barangay ko araw. Dagasinta, ni Nana Matuyang, ibalay. Kayo kanimi tagbuyay ti pasalip? Ay, wain barawk. Kami man mo tagbuyak, ni Nana Matuyang. Ay, uray siyak tata. Kaya't kumati mapanagbuya. Kit intayo nga ro din
Dagasintan, inanamatuyang iti balay. Arigla daw. At dakadwa ka mapanagbuya. Nakisalip ka kumamit kuaraw. Nalaing kamot ako mantakay. Nakababahin tata. Saan mo ta napintas ti busis ka? Payasan ako na. Mayat to pa'y tibusis mo. Ha? Abay, nangagnak ka nagkantaya. Way, numabartag ka. Kanayon ka mga kanta. Mayat ti pa nagkankanta. Kanta lang tinabartag day dyan. Kay napan ka no nagbuya iti pasalep ti kinantaan ni Kwaraw. Di pa'y nagawis mo't. Nakaamwam anapan ni Kwarog. Dagiti kakadwa na Ay, kadwa na mo't kano na pari pa daw kan marituyang. Nay, mapantan samot inteng. Ha? Intamot agbuya. Ay, alaman tayo naman kitain no da pagluganan ta tricycle. Darasem nga rod tapno saan pa'y amang roge ti pasalip. Wen, makita ka no da pagluganan ta. Di mo't ngamin imbagbagan ni Marito yang amapanda. Tapno kimuyog takadakwada. Ewan nga ron. Awan mo't nasasaw ni pari badong. Nang rugi mo't gaya man ti pasalip, inteng. Ay, ewan nga ron. Sa nabalay tadapay mo't agkanta. Apay nga damot ni Marito yang anak katugaw ijay sangaw. Ay, makisalip samot. Ay, wan. May sa contestant ni Marito yang. Ay, nalpas nga tan nagkanta. Kasanungay nga amaw. Kut agpada tamot akasagsag pa. Agbuya ta atap no maamuan ta no. Nalpas. Uno saan? Nene, ada pa'y tugaw ijay. Ah. Sige, inta ijay. Taintag tugaw. Ay, mala. Tapno mayat ti pa nagbuya ta. No nakatugaw ta. Sumaro no nga kanta kat ni Tuyang at taga kabildatan. Apag hustoan ni Marito yang ti agkanta, inteng. Mapanan iti intablado. Ay, uwan gagpasaw. Ni Marito yang tagkantan. Kita manjay katuday. Bulong na't pumay payapay. Sabong namatan tay simagaysay. Bunga namatan tay kumidakitay. Ay na, talaga ang naglaeng ni Marito yang nagkanta. Ay, karot. Ay, mga bak nga ta. Ay, nalay nga kanta. Talagang ada talento ng agkanta. Ay, mga bakuma. Tapno ada ipanakal ti barangay tayo akabildatan. Ibisli-bislin, daramramay mo, ading numabalin. No, kumalan pinyaka. Purusen ka, uray na ganus ka. Takanan ka, uray na agta ka. Katay to'y puso, kalumen na ka. Imbagadan tinangabak ni Marituyang. Ay, agure ka papanam ngay. Timbagdar ka ba? Ay, kat inakablaawan ani Marituyang. Ay na, daklakit di ti premyo na. Ay, sige. Ay, umayak may. Nakablaawak. Champion ti kabildatan. Ay, ada swerte nga agur uray iti ada talento na. Di dakal ti maitulong kadakwada ti kwarta a premyo na. Ay, katwan inteng. Nangruna kat awan ti pagsapulan ni Pari Badong ita. Ay, kinawan pa'y mula da ata kalgaw. Talaga nga awan pa'y tudok. Imbagkan ka na natuyang. Ado ti kwartam ita. Ay, di kagda nagkwaraw. Nayunak ti arkila ti tricycle mau. Ay, agyaman nana. Damot lang ang pagbayad ko iti utang ko kinikagawad ko anang. Uray siyak.
Inakmat agbayad iti utang kaw. Tapno di nakanayon ariyawan ni Marikwanang. Ha? Ririyawan na kakadimat, nana? Ay na, wun kwarog. Gapo iti bain kaw. Iso anak isalipa. Tapno makabayad ak iti utang kaw. Ala, agkuyog tangarodeng agbayad. Imbag, taimbay kayaw. Oh, agbayad kayo kadain. Wen, takababain mo't kun kamaray. Di na kami mo't siguro riyawan. Gapo iti utang may. Kat, nangalaam ka di iti kwartam. Kinaasyanak ni Apo Diyos. Isuan na pag-asatan nak anangabak iti pasalip iti kinantaan. Tapno adda pagbayad kaw maray. Pasensyaan dak nung naglablabusak, maray. Sapay ko tainton maminsan. Saan mo abas tariyawan tinakautang kan ka maray? Wan, maray. Saan ton? Nakaamirisak ang madigayam ti inaramid kaw. Wan, maray. Mabalin mo mo't katyag singair asan amasapol aryawam tinakautang. Katagyaman nak tanakaamiris kan maray. Ay na, kagawad kwa nang. Mabalin mo ti agsingir iti utang, itinasaya at awagas. Asaan mo nga ibabain tinakautang. Ala sigay! Dadon! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ingkan na ba daw? Itay kapay nga ibabaw salbag ka. Di ka mula bumangon di tapagin indayunam. Ay, ina. Makaturturo ka nga rag. Nagsadot ka matay. Awan pa'y inararamid mo itangal daw. Kasi ka, ada. Kawan, nagluto ak. Naglinisak dito'y balay. Kastamatan di tarubayan. Dinak pa'y tinulungan. Ayunay kita nagano reklamo mo na ya. Ay, bumangon ak manlangay. Ay, maturo ka pa'y kumakay. Di mula tultuladan ni Kapitan. Naggagag. Iso kita mo. Ipatpatarimaan dan di kusina da. Tila papalam. Umapal ka manin na kunakaw. Nagmayat matan day ta kusina da maribanang. Wan nga rod, maray. Saanan akas idi nga agir-irig. Kano tiles kanon jay datarna. Imbag man. Da kamay timangken adaga di kusina may. Nagagat ngamin ni Kapitan, maray. Oh, kita man ni nakabaklay manen iti aradaw. Wan nga raw, mapanmanen agaradaw. Ukuden na pa'y jinuang na. Ada pa'y susuunan na. Anya nga taday jay, maray. Balon na dayjay. Kat ni Mari Banang, nagpailimot. Anya nga itaramiden na ijay ilay. Ay kat gumulpi iti naimas asidaon da. Ay nagmayatan tibiyag dano kasta. Kano agkuy-kuya-kuy laangan ti araramidan ni Maribanang ita. Kasta? Saan da amay ibusan iti kwarta. Agasam man no umay gumatang ni Maribanang dito tersenak. Amom numano ti kwarta na. Manaw? Sagsasangaribaw. Kanayon asagsasangaribo ti umay na ikagatang. Ay imbag man. Nabayagan ajak nakaigam iti sangaribaw, maray. Amok day ta, amaray. Tati kanayon mo igaman kat sagpipiso laang. Kasano nga mong day ta?
Kasag pipiso ti umay mo igagatang. Tultulungan kan tupay amang bilang. Ay, wanan niya. Pudnot ako na maray. Tultulado ni Kapitan ang nagagay, tatabadong. Adulamin day ta. Apay, tulad-tuladam day tataw. Kita ang tatabadong nay. Nakagatangan ni Kapitan itinwang na. Nga iso ti katulungan na itanga agaradaw. Oh. Binulod na lang day ta. Imparamid na pa iti kusina dan. Nagmayat ta kusina dan eh. Ma'am, kinurakot na lang di kwarta pinagpaaramid na iti kusina da. Basta ya. Ay, damagag tuman. Nalaingag, kurakot day ta, Kapitan. Apay, tulad-tuladam kidet. Ti amok ket saan nagkurkurakot. Kino naggagat at talaga. Patsimay. Kurakot day ta. Panawan kay pa dito ya, tatabadaw. Nay, sa dino nga iti papanam ko, Sep. Awan ti kay nistorya ko na. Oh, mapaanak nga rin iti garding kaw. Mapangkapay lang. Umay kakidi dito, ita istorya ta. Jak masangot ti makinistorya. Kasapulak ti agtrabaho. Tapno umado ti kwartak. No kumatanapan kamot nagtrabaho. Diyan da kumamot kwartam tao. Kasangsangpad mo pa lang na pan nakinistorya. Ita, nagawid ka, ibaon nakmanay na mapan nagtrabaho. Kano day talagil ilad ti among ngarabidan? Kasi ka ngay, day talang mo makis-istorya ti amom nga ramiday. Ay nabadong, awan mapasamak iti biyag mo. Nukas takalaang. Nakasaumay di nagagay. Awan paikit diti kanuntan na. Kasano ngay, nagbayag na mga minamang ti diti ayuda. Day tala ayuda, orayam. Kanya ngay nga sigurado mga ikanda tayo Ay nauma akong ngagsidsida iti papaya, kas kada ugot ti kamutay. Sino kumamit ti saan ang mauma ka nagita bulbulong asidain ngay? Awan pa'y progreso ti panagbiag. Di mo ibaga kanya day ta Kastoy latan, agur-uray iti ayuda. Gumatangak man, Maray. Aywan, Maray. Alisto ak nga aglakon no sikat ti umay gumatang. Taam mo kasaan ka nga umutang. Adda baryam iti sangaribo. Ay katadaan no gumatang ka. Ay gumatangak iti karne asidaan me kan ni inteng. Ay adda baryak, Maray. No kasta tigatangan. Ket no ngay sardinas tigatangat. Awan pagbaryak, ano sardinas laang tigatangat? Ay, isungarod akar nila ang tigatangat. Mano akilo akarne, Maray? Duaman akilo akarnit manok. Saggay sa kami man akilo ti sidaon kaninteng. Ay, ikasta ti ado ti kwartana, Maray. Saan nga agin-inot? Mayat. Apay ko mga agin-inot kami ngamen. Kat kawadwadan ti kwarta may marikwanang. Katwan. Sige. Mabiit laang Maray. Tamanga laak iti katgatangam akarne ti mano. Ay, sus. Ay na. Ay, nagagitak nga agtrabaho. No kastoy akanayon ti sidaan, banang. Wen, nagagat ka. Iso anai mas met asidaan ti inlutok para ken ka. Ay na. Ay, mabsog ka madaniting. Nagagat ka gayam. Iso akanen ta, ti kayat ta. Ay, iso nga gagatak dungaw. Awan ti sayangak nga oras. Puro trabaho kit di ati aramidak. Ay na. Iso atulungan ka met. Tapno adulat ta ti kwartata. Ay, di mo tultuladan ni kumarim atuyang. Di lagchis-chismis ti aramidan na. Wen, kas jay na talaga day jay. Ay, naapal da adwa kan ni badong na. Ay, bayam nga umapal da. Ay, papalan takit di ida Unay kamutang ka badong. Di tapay sango ti tersinak ti pagistambayam. Nay, apay bawal ang tagistambay dito tersina, Maray. Saan matkit day? Ngam agidda kamutan di ta pagtugawan. Pagtugawan ngay dagiti umay gumatang. Ay, kaya makamuda mo ito Aramidam mo tin aturugan day ta atidog atugawan. Ay na, nasaki nga ron to'y likod ko, Maray. Ay, naktangan, akatutugaw. Iso nga agiddaang mo ito
Ay, saan adi tati pagidam Tilay parpari mo, mare. Naa, sa paimparabaw mo day tasakam di talamisan apang idispliak itilako katinapay. Nay, apay, bawal manay. Ingka maturog iti balayaw. Ayun, nay kamutin, mare. Ungot ka laki nga ungot, ay. Ay, makareng-reng, mare. Naimbag arabi mariba na nga nakapimpintas. Una yun anagmayat adeng ganday tamare. Nakasiksiksi kapay. Ay na, makaparagsak adeng ganda kita nga ibagbagam marikuanang. Mano akilo tigatangam akarnay, mare. Ay kat, dua manen akilo akarni ti baboy, mare. At dabariyak di takwarta maasa nga ribaw, maray. Day, adamot gayam nakaturog dito atidog atugawan dito tersena, maray. Agur-urok pay. Ni kabadog, ibagbaga ka saan amaturog dito ang ipapilit na ba? Apay, awan trabaho na aya. Agpadadakan ni Marito yung awan trabaho na. Mangmangin ko dahil pagsarsaritaan niyo. Kunak man no nakaturog ka, pari badog. Ay, nakaring ako na. Ay, marikwanag. Ayan tay gat-gatangak adwa akilo akarnit baboy. Mabit lang maray tamang ikilo ak. Unay mo tipan nang ipasikat mo dahil tasidayin yun, maray. 2 kilo akarnit ti baboy. Ipaspasikat ko aya. Pudno mat adwa akilo akarnit baboy tigatangag. Ipakita man day takwarta masangaribaw, maray. Nasken pa'y aya nga ipakitak. Ay, ibaganan tumanen apasikatak. Ipakita. Sige, adtoy, paray. Sangaribo day ta. Kasta gaya man, tilang at isangaribo ita. Ay, katuan. Nabaliwanan. Ang ginamay. Di mo pa'y kadiam mo tilang at ibaro asangaribo ita. Kabadong! Badaw, nangagmuday jay. Jay imak tinuang. Wen, tumanaw ka ngamin dito itawa at apno makitam. Naday tayo. Duan jenwang ni Kapitan. Bimaknangun at talaga. Nay, mga paisuntuyan. May sa akalakyan kan may sa akabayan. Ay agasan man. Apay agatang itinuang tayo ta, Kapitan. At dagaya may gatang na. Rurudan naksamot Apay kumamarurod ka. Ay, pasikat da talaga. Duwadakin ni Maribanang. Saan da pasikat? Talaga laeng nga daigatang da itinuang da. Inak sa ugudin niya may sa ano nga. Ta inak ilakaw. Tila pampanunutem adakaws. Di ka lang makapanunot itinasayat. Kasano makapanunot ang itinasayat ngay. Kit kanayon mo't akaring ti paspasidam kanya. Sagsag pawam ti konforme di ta bulbulong. No nagagat ka kuma, o di adda mayawat mo kanyak nga igatang ko iti naimas amasida. Igatang ko iti kayat mo, ang awan mo. Ay, sirmunan nakmanin ako nakan. Makauma ka. Ay na, inal daw asirmunan ka, tadi ka makapanunot iti nasaya. Rumwara kan. Mapanak man nag-istambay gitersina ni Marikwanang. Di ka lang mabain, agsubli-subli kay jay. Pababainan da ka lang arudan. Ay, jak amuno sa dino ti paglugarak. Dito'y balay wano ijerwan. Tano dito'y balay. Adda ka mo't asumadaw. Kahit, ijay karwar Awan mo't nga rod ti tawa makasaritak ijerwar. Tadamot amin araramidin da. No dito'y kaunag ti balay. Matuleng ka iti sermon kaw. Dayta ti tandaanan. Hey! Sino mo't ti making kukwa na ito waswasingam, kusep? Tricycle, Mike. Kiso, Mike. Kukuha ka. Saan may takas to di tricycle mo? Gimatangak itinyo. Diyan mamatay. Pangalam ngay, Mike, ti paggatang mo, kusep. Ay na, oray kastoy lang dataaw, tatabadong. At damo na poskol akwarta ka. Nagmayatin day ta tricycle, kusep. Stainless ko naman. Pati ungor na ka stainless, agsilap. Ay na, makapasisirap nga rin.
Malalala, aglisi kay di tatabad ang tamang ano, masagid yaw. Naskin awasi nga da ito baro at tricycle kaw. Ta pagpasadak man. Imak kayo ay mak anuan. Mauma ka na kayo, partin kayan. Ay, pasensya kan pare no natagari dagiti nuwang kaw, kan karabaw kaw. Hindi ka mag-ablit na paray. Talaga ka di ano ang muda kita? Na, ay kitwan. Pag sinsinublat at ida apagar-arado ije bangkag kaw. Binulod mo sa langit. Binulod asa sa wumit. Nangalam nga, tinggatang mo paray. Na, nagtanong ka pa. Kaya no nagaduti mulak anateng. Idi naglako ak itinatang. Sos. Nakachambak mit. Idi naglako ak manain. Nakachambak manain. Nagasam nga'y daytaan nagilako pare. Wala! Ada pa'y sumarunong nga ilakok ken ilakok to ken ilakok ken ilakok. Ay sas. Madin sa daytuin Apay ilako ka maalakon pare. Wala. Ay, ingka agmulatap no, ada mati ilakom ken ilakom ken ilakom. Hey, makasadot nga ron pare. Kasta kalatang harudin. Agis istambay. Awan at makukwarta mo no kasta. Ay, nagaduki din ngayon bangamon pare. Parkit na kayo din dahi tambay sa anuang mau. Imak lang ay mak. Makauma. Saan man atinwang ko ti pagpupudutan pare? Makareng-reng nga ron pare. Ay, kaya ba nito yang mau? Tagtrabaho kayo adwa. Tapno, saan kay amaawanan iti pagkain at makan? Apay ko mga ibon na kami ngay pare. Bagbagak lang ano niya tirumbang nga gawin niyo. Apay, di mo makita ti aglawlamaw. Na progreso amin akabarangay amaw. Na kayo langin kanito yang muti nakakaawa ang biyag. Shh! Di mo pigsa na pare. Kababay kung mangagdagiti sa bali at tao. No kayat mo iyarasaas ka. Mangag mo nga ram. Nangag mo paray. Pati day tanuang mau, simong batay. Ti ibagbaga na paray. Agtrabaho ka, badong kuna na. Win! Nagado nga oras ken panawon asinayang mo, kuna na. Iso nga agtrabaho kayo. Ayun ay day tanuang mo nga ibabaw nak meteng. Wala. Ay agawit ak madlalay. Tuyang! Ayan, ma'am. Daak dito'y kusina. Agluto kan. Nakapanimidak dito'y kusina. Ta problema ti kananta. Nakapanimig ka mga agpaysaw. Ay kat tumader ka ditan na. Tapay. Alam niya kalugong mau, kin paglinis mau. Tamapantay niya bangkag. Nakapanimidak pay lang. Iso nga ron at tumader kan. Agpanipanimid ka pala dita nga. Makamalas na ita. Agalisto ka. Tadatalangan, ti marigrigat, dito'y kabildatan. Ay na, tatabadong ka na natuyang. Agagit kayo, tapno na ranyag, ti masakbayan nyo. Ala, sige. Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengay.